Perezida wa Amerika Donald Trump udahwema kwandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi, kuri ubu ngubu hasohotse inkuru ivuga ku buzima bwe. Hasohotse raporo y'umuganga ku buzima bwa Donald Trump. Ni raporo y'umuganga igaruka ku buzima bwa Donald Trump. Umuganga bwite wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump witwa Dr. Sin Barbabella yatangaje ko uyu muyobozi buri gihe gito ngo yuzuze imyaka 80 afite ubuzima bwiza nubwo bwose yabyibushye cyane. Uyu muganga yatangaje ibi nyuma y'isuzuma riheruka yamukoreye rikaba irya gatatu ribaye kuva yasubira ku butegetsi mu mwaka wa 2025. Kugeza ubu Trump niwe muyobozi wa Amerika wa kabiri ukuze kuri uru rwego kuko mu kwezi gutaha kwa Kamena 2026 azaba afite imyaka 80 mu gihe we yasimbuye Joe Biden we ubu afite imyaka 83. Nubwo ubuzima bwe bivugwa ko bumeze neza, ku rundi ruhande abaganga bavuga ko afite ibiro byinshi bityo agasabwa kongera siporo. Mu gihe gito amaze atangiye iyi manda, Trump yiyongereyeho ibiro 14. Iyi raporo y'impapuro 3 yanditswe na Dr. Sin Barbabella yagaragaje ibyavuye mu isuzuma ryakorewe Trump muri iki cyumweru ku bitaro bya gisirikare bya Walter Reed National Military Medical Center. Iyi raporo ivuga ko Trump afite umutima ukora neza, ibihaha, ubwonko ndetse n'umubiri muri rusange nabyo bimeze neza, kandi ko ashoboye neza inshingano zose za perezida, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo. Yakorewe ibizamini byinshi by'umubiri n'iby'ubwenge birimo gusuzuma umutima hakoreshejwe echocardiogram, kureba imiyoboro y'amaraso yo mu ijosi, gusuzuma ibihaha n'amaso, ibizamini byo kureba niba afite ibibazo by'agahinda gakabije cyangwa ihungabana cyangwa n'ibizamini by'amaraso. Raporo igaragaza ko Trump areshya na metero 1 na santimetero 90 akagira ibiro 108. Ibi bikaba bivuze ko yiyongereyeho ibiro 14 ugereranyije n'isuzuma ryakozwe muri Mata 2025. Ibi bituma igipimo cye cya BMI ibizwi nka Body Mass Index kigera kuri 29.7, hafi cyane y'icyiciro cy'umubyibuho ukabije cyangwa se obesity gitangirira kuri 30. Dr. Barbabella yavuze ko perezida yahawe inama zijyanye n'imirire myiza, imyitozo ngororamubiri ndetse no gukomeza kugabanya ibiro. Ikindi cyagaragaye nuko imyaka y'umutima wa Trump ibizwi nka cardiac age iri munsi y'imyaka ye nyakuri y'imyaka 14. Muganga Barbabella yagize ati gahunda ye ya buri munsi irimo inama zikomeye, ibikorwa byinshi ahuriramo n'abaturage ndetse n'imyitozo ngororamubiri isanzwe bikomeje gufasha ubuzima bwe muri rusange. Reka mbwira imiti Donald Trump akoresha. Uyu muperezida asanzwe afata imiti ibiri, harimo witwa Rosuvastatin na Ezetimibe mu kuvura ikibazo cy'amavuta menshi mu maraso cyangwa se cholesterol. Afata kandi aspirin buri munsi kugira ngo agabanye ibyago byo kurwara indwara z'umutima cyangwa guhagarara kw'amaraso mu bwonko. Muganga we yavuze ko aspirine ishobora gusobanura impamvu Trump akunze kugaragara afite ibisebe cyangwa ibimenyetso by'ibikomere ku biganza, kuko biterwa hanini no gusuhuzanya n'abantu benshi no kuba uwo muti woroshya itembera ry'amaraso. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru The Wall Street Journal muri Mutarama, Trump yagize ati bavuga ko aspirine ifasha gutuma amaraso atipfundika cyane kandi sinshaka ko amaraso aremereye anyura mu mutima wanjye. Raporo yanagaragaje ko igice cyo hasi cy'amaguru ye kitabyimbirwa cyane ugereranyije nuko byari bimeze umwaka ushize. Ibi ariko ngo bifitanye isano n'indwara yitwa chronic venous insufficiency ituma amaraso adasubira neza mu mutima kubera imikorere mibi y'udutsi two mu maguru. Nanone kandi raporo ivuga ko amatwi ya Donald Trump ameze neza, usibye inkovu iri ku gutwi kw'iburyo yatewe n'isasu ryamukomerekeje ubwo hari uwageragezaga kumwivugana i Butler muri leta ya Pennsylvania muri Nyakanga 2024. Impaka n'impungenge ku mikorere y'ubwenge bwa Trump. Ubuzima bwo mu mutwe n'ubushobozi bwo gutekereza bwa Perezida Donald Trump bikomeje kugibwaho impaka uko agenda yegera imyaka 80, cyane cyane nyuma y'uko wahoze ari Perezida Joe Biden nawe yari yahuye n'ibibazo by'ibihuha bivuga ko gusaza byamugizeho ingaruka. Ubushakashatsi bwakozwe na The Washington Post, ABC News na Ipsos muri uku kwezi bwerekanye ko 59% by'abanyamerika bavuga ko batemera ko Trump afite ubushobozi bwo gutekereza bumufasha kuyobora neza igihugu, naho 55% bakavuga ko ubuzima bwe bw'umubiri budakomeye bihagije. Ubundi bushakashatsi bwakozwe na YouGov ku bufatanye na The Economist muri Mata bwagaragaje ko 48% by'abanyamerika batekereza ko Trump ashaje cyane ku buryo yakomeza kuyobora Amerika. Naho ubushakashatsi bwa Reuters na Ipsos bwakozwe muri Gashyantare bwagaragaje ko 61% by'abanyamerika babona imyitwarire ya Trump igenda ihinduka uko agenda asaza. Nkuko byagenze mu myaka yashize, raporo ivuga ko Trump yabonye amanota 30/30 mu kizamini cya Montreal Cognitive Assessment kizwi nka MOCA, gikoreshwa mu gusuzuma ibibazo byo kwibuka cyangwa ibindi bibazo by'ubwenge. Nubwo Trump yemeye gutanga amakuru ajyanye n'ubuzima bwe, nyuma yo kubyanga mu gihe cyo kwiyamamaza muri 2024, yakomeje kutavuga byinshi kuri iyo ngingo.
ubushakashatsi bwa Axios Ipsos bwakozwe mu mwaka ushize bwagaragaje ko abarenga 70% by'abanyamerika bemera ko abanyapolitiki benshi batavuga ukuri ku bijyanye n'ubuzima bwabo. Nubwo amategeko ya Amerika adategeka perezida gutangaza dosiye ze z'ubuvuzi, bimaze kuba umuco ko abayobozi b'igihugu badasangiza abaturage amakuru y'ingenzi ku buzima bwabo. Ubushakashatsi bumwe bwerekanye ko hafi 3/4 by'abanyamerika bashyigikiye ko ibi byajya biba itegeko kuri perezida uri ku butegetsi. Reka ngusabe gukomeza gukurikira PK Media Panel kugira ngo ujye umenya byinshi tunyuza kuri iyi channel. Ndi Samuel Baraka.